Karibu sana kairi murithiri wa Meru TV tukoinambere kwa twishokagira na emundiri ntu ya Jumatano nansi ntu wetu ya nambere kwa tukiaragiria mantu makoneni na ugima bwetu bwa mwiri na tuwe na ndagitari na kurekia na okinya kinyoka ya kuendeleka igotutiga tiga nini but mbuga gendo ino meano ye at times tu ya na nyamuindo the ne anto tukagita tena tu kama to imbarathi mbuga muntu akurukithiria mbarathi mendani ya antu na ekingenyaga mpempe lakini nonto inyamwiro thetwe na antu na imechuma otie bongeomba kolba bate. Karibu sana daktari Kairi. Asante sana bwana Kimathi. Karibu. Thank you sana Nancy. Wega ule ukagita kedia murithiri wetu wa Meru TV na kengo tukainambere kwa tukiambageria ndwari wetu. Okay, asante sana. Ngokedia muthikiria wa Meru TV wende arari ukirwa rwari na rekinkua pole sana nonto bwa kuya sereri lakini ni kangwatiro injam kidogo barabarene bahati ngoshokiria Murungu nkatho nonto kumba gukinya. Bwe sa daktari nonto bakoya. Nancy? Bwe sana daktari nonto bagoshita na gukinya rukirwa nawe. Itware nawe kiumya kitu twategera mantu ja nyimba twategera mantu ja nyimba na muno last kana ntukwirenge twategere nimba ya nyonto kana breast cancer kire aroma na kire mtomoka na tuga ntukwena tugategera cervical cancer. Cervical cancer ni nyimba ya njira ya uchiari iria ya mwana ya uchiari na niweza kwenda kutatu kitegera rukiro nabo mbere ya maburu kansa ya njira ya uchiari science chiayo ijaireko tore omba kudhura na kansa omba kumenya gutega science akamenyate na rira tukwariria mantu memage na cervical cancer imbiyo yongo tukwariria. Okay, asante sana nonto bakire tuno tugu lebo bogelesa na njira enkwe ngwete kinyantu gatwaracia Jumatano ndiru twarira cia mantu ya into kirake biele kya mwiri tweta ya cells kana cell so rende cervical cancer tugwire ni cancer kana ni nyimba ira yumba kuwata muromo kana narathomitua ine kana nkingo na kira ndekire kuwa ni cells kwina cell yire tuatua kwina glandular cell na squamous cell so rasio mba ko ya cia trima namwe nicio ciumba kureta kiraita wa carcinoma cells kana cancer diu yomba kumba cells ucia cinganirire cio ciumba kureta murimo yujwa yo cervical cancer ikiakulu ikia into ikairinganira amwe na yonto uratwarira cia murimo yo cancer brat ndarekirie kwa Jumatano ndiru tua chemicals imbikira to bakurea kwina tua radiation kana utisi nara yu matuni gwetha kwina murengeti oriwa yaria tugubuka environment ya tumurengeti ukiyotambuka riwa riria atukinyila direct no riumbo tumira antu bakawata mirimo yeriko but eunira tuani njira ira ciumbo wikia muntu watina kiri kuwatwa cancer lakini ke yonto ya cervical cancer kana nyimba ya nkingo kana ya muromo nyumba mwana eni yekene ni mbibi watanithacia cancer yekene nonto specific tuwa kwinera itawa human papilloma virus yu ni tumakwitha kwina cancer ni nantu mana tatumbo mitake mero kenda mero amimenya lakini tutumira lugha weu kenda amielewa so itawa human papilloma virus na ki virus yeje no weteruare enimbonde oka bwithiru ithimi no wethire weneo na tekuma wina that virus na tekumanisha wina that virus wina cancer kana we at risk of cancer na weneo we at risk of cancer so cancer via tumirigwa nkiwa tugwira ni murimo yo ku contrandika ni murimo yo telewe kana na njire ne mwanya muno na witha yesumbrana so reda
papilloma virus ye ikanivendia kana rire komba kwithirereri ikingia niyo yumba utuma ukawatwa ni cervical cancer. Irera ikomba kwithia nario itikumba kuwatithia cervical cancer kwina intokira twita vaginal warts. Kaironda ya biumba kumira nao lakini ironda biu ti lazima biethira birembi bire cancer bia cancer. That's why to ntukwira twara Jumatano itowire inyi kire murimo nyimba yitha yo muimbwa kana ntundwa na ti muimbwa yuonda yurembi yue cancer lakini cancer ila ni ithara muimbwa gote kitu kuelewana. So when they tuwasa kwina human papilloma virus ira yumbo tuma mtu mwekuru awatwa ni cervical cancer. So yumaku virus ithaira ikiku virus ithaira ina sana wanaume kana mtoto murume i virus ira umboka matana mwiri wawe. Okay. So ithaira ina ikiwe kenda ethira iki mtoto murume na ataya kinya ki mtumuka rabo konana na muka na njira ya kumama kana ya kiwendo. Rabo trimanira na ntomurume that virus kana virusi biu bikomba gwithabie ikinyaki mtumuka no mtumuka tuwa no recipient obvious. Na ntomurume itithara ina effect. Utibo yumba utuma ntomurume thiate omba kwithira aina anything na tumba kwithira kuwa na kurumwa kana mbi kana muwatithia cancer. Lakini ikinyaki mtumuka ya muwatithia cervical cancer ni atia rira ya accumulate otura tuwarua virus wikendelea witata wa accumulate. So tukiawita ki ira twita risk factors si tuma witena cervical cancer. Ya mbere ni uto wa human papilloma virus wina yura kwenda ya kuingia mwirini wa mkuu yuaikia ki risk ya kuwatwa ni cervical cancer. Boyeli mtumuka kwithira aina arume baba ingi noto nukuona virus iyi kiuwiri ki mtu murume woroko ukumama na ntomurume o A B C D virus ucio nthi accumulate kiuwe we mtumuka na siawi ki risk ya kuwata cervical cancer. Boyeli baraba gwithas ba baraba ki ngono kana bakibwithia ndu betuma ndu wendo batutumira condom. Yes no withira wina sore baba ingi lakini watumira condom ukethira we safe no ntorende virus ile tumba kwithira ina access na mwiri waku so ukethira kwina baria ekuma kinto murume na uwe mtumuka. Bongi kwina antu barabethara bena ira twitana na kisunku obesity kana ukethira wina kilo irote kumba ukamata. So obesity itwalela siantu baratuwa nene sana kiri obesity bila tuthima byo sibitari no we mtu ya winyethe ino bogona nori twetha tunorerete ndene ankandania so kwina yes kana ya coconut. So kwina ntukira tuthiwitha cia kita BMI ukuthima wa kilo ciaku no rayabo waku cia balance icio ciwa kwethira we we underweight kana utina we kithimi kikwanira kana utibatire kwina ura muntu abati kwina BMI ra muntu abati withia no 18.5 and above kana 18 gaturumo ithano witia no tibati ukuluka 24.9 ugomberi okuluka uno amberi okumaki manto yo obesity overweight and obesity type 1 mwanka ira ngwetikia tukararia antu kwingi manto tutukuma nao. So na njire nkwe ugethe ore muntu wina kilo imbingi still na wikia ki risk eu bonge kwina baratu abare immunocompromised kana barabe na miri ethiri inya mwiri ywetumba ku fight miri mwere kuyira. For example mtura wina HIV ebi atumire ntuga twaririe Jumatano tugire antu ya bara ibari turekomenda at least bakabwitha irua baeta kuthimwa murimo wa cancer at least rimwe mwaka na bara nabo batineo batina murimo yo kana batina bila mirimo rangi yumba otuma mwire ywithia yotikumba kuura mirimo twatuyira na betugwira at least bakaomba kuthima waya 3 o mwaka ukuona. So kya kolelia mantu ya
imantu yario yathiatene bongi into kenge kyomba utuma muntu mwekuru agethira akiwatani into murimu ya cervical cancer kwina kwewa mwana kana baraba ciara ana bari nandi batikinyithitie miaka kana itarari batire mwana yes Kenya twitikira cia muntu kinyithitie miaka 18 ni muntu urakura lakini muntu mwekuru kana mwari akiakulwa akaewa akabakambiria baraba ci betha baiciara ana bena ndie miaka 20 betha bari at risk ya kwethia atia ya kwatwa cervical cancer bonge kwina bara ana kana ari pasini vuvu kana baraba ukumira manto yotuma ndugu ya wendo batakinyithie ita kana ba early stages bariana ba nini so muntu urira mwana mwarira ambiririe neta risk neta akiona ayikumaki chance ya kuwatwa ni murimo ya cervical cancer so that ebibyo tukumata ku recommend mwana kana muntu wende oro kumenya atonana na nto murume kinya yawe nansi miaka ero kinyite wethe atonana na nto murume it is advisable wetoka muntu sindano ira igumutano ire kumutwa ari ya kurigiria cervical cancer irio specific mwana rota mama na muntu murume yes so endi tu eturirie ni mbibyo tuma muntu kana ni kionerie kiriko kiomba kwiyira tukamenya kana mwekuru kana muntu mware sana tuwe mwekuru aumba kumenya aina murimo yoyo cervical cancer ngwetikia kiuria kira twaritwe Jumatano mbere uchokia kiu uga kuri virus ithero eriginto murume yes virus ni every man has it kana nando specific every mwanaume aina virus miaki kirato tukia kuthoma ofici tukaro create time tu yetwarie kimwire yo mtu yetha twina into kira twita bacteria imbea na kisungu na bagwe baraba sita commensals lakini batu na tuki daktari tusita nomofloras so nomoflora in bacteria cia mwiri iretethera cia rira bacteria irambe ciiyite icio ciura ayu cia cienga so mwanaume nethera na that bacteria of which nte ukasia ni nomoflora lakini every ntomurume ikaria wayo of that virus yes ethera eneo yes every mwanaume yes virus ethera eneo kabisa. Okay. Yeah. Gatuthongerea gwa daktari mantu maigiani na science. Muntu akamenya hata maybe na murimo uyu. Good. Bana ntubakiuria kiu bana Emathi. Kiri bila pyombo kuona ni ilia kimwasia tuane sign tuane symptom. Lakini rai kiba tutola sio tukaona hii sign inanipeleka kwa imbikianto fulani. So symptom ira mwasi omba kuona ukamenya nimbi kuinira tolela cia ki kana ira menja kabisa ira wolela cia kinya ukambiria wikira kiuria ningutiki kiuria toritwe last Wednesday na tema kosa kuthomethia antu ringi na ringi nontu tema kosa so intukira kiambere kabisa itua kwina abnormal discharge kana rukorumira na njira yo ciari rwarutiro kawaida irobatire kugwikira meture mwire mwekuru withira yukiri ruijiro arumaira njire uciari batwithira rwi clear non turura irotuma kinya irotwethera sinya fight bacteria na mantu ya yonthe na ukipunya mwekuru mtu clean so kia kuona kiuma rwiruko ithathik rukunuka we discharge intukiteke kawaida kimatu eu tonto bwagirite ki mwiri oku bonge kuma ndamu utheri tene mwiri oku ukona ndamu no kuma ndamu na tenda mwira ibatire kanera tuwa period kana mweri ne batire pia utuma wewe mtu mwekuru ukambiria kwithira ukiciuria na atia oringi ndamu ije no yume kinyarira kwa mama na ntomurume oku ukona still kwina ndamwira ni wita atia ni kuma kana after bwa mama na ntomurume watwika kwi murimo okuibwa no kwithire ni symptom ni symptom kana ni alama yo kuona neria lakini tutiumbo me qualify hiyo ni ratutalasie maina bonge
kwinera twita murimo yuithara yuiritie muko ka pelvic pain ukethira no kuigwa murimo ritie muko na murimo yote kuthira na kinya murimo either umba kwithira kire ira tu apenikila watwika murimo yu still no wita atia no yuipwa so witness tu anira point ira muhimu muno umba kugwa we mwirine yaku ukathwaniria then kuinaira te lazima te no sibwe lakini sio tumba we consider wa saini yisi umbikia nao for example no withira ukiba swa murimo muongo kana ira twitamba kipen te lazima no withira ukiba swa munwa no to ni munwa yutejwa kawaida so mwise mwere na thina yureta no ita so na some weakness and what have you so kethira ukiba swa we intokira ki ni piupi opithatu lakini piupi inge no withira nyi munwa ule malala vibaya no retere sana but kiri discharge yes. Does the every discharge na ndiria mwekoro kone kamanisha ni signs? No. Hapana. Okay. Thank you. Daktari terminal. Yes. Daktari mono agitariria point yenuga mwekoro no ma discharge lakini batire kwewa eri clean. Ntarega okay kwina infections inge yes sure chiomba kureta another discharge make through clear yes so yes ikiuria kia sana kiu nonto bombere ivyo tumira twatariria discharge mwekoro batire kwithira clear no kia kuona itukite clear raise concern na rero etawa raise concern we civitari wetawa na daktari na ndo wire last Wednesday wetire ki daktari wa mukira mwe yonthe no ntui mwana ndamu ya uwe so ayukia ona wa kuringana nora wa mwira kwe kithimi kibuitha sua kitawa vaginal swab ni kiyuka sua kieta laboratory kikathimwa kikonwe ni mbi na ati lazima kiithirwe ni kinywete ni abnormal discharge niyo mione na niyo tubatire ki mwiri oku weta ki daktari autetherio umenye ni mbi yes no to kinyare kinyoke ankona sawa no iboka ibo mtu ekora no ka suspect ewitimbi lakini temeo quantify no to ntire lab kana laboratory wanka impa anse mbithirande 100% ni bingo treat nakona yes so endi ipitomire tuwa ukia kuona wena discharge tisa sawa so daktari yes to kira okuwe kaburu ari kaburu ju eta no to no withire ni atha kuna gonorrhea kuna chlamydia yes yeah Iboya daktari ntuwa utotariria na tuge maybe muntu akoina mbere kwethirwa agi suspectaga na murimo oyo cancer no kwina maybe first aid no tereng no atwiri mantu mara muntu ambikia kukurudha kidogo kagitakarathirwa na breast cancer kwe mantu maybe muntu amba kurudha murimo oyo real stages kana kagitakararia rais amba kwegwa ni murimo wa cervical cancer I know good kebaya sana na toba kirikike madi so ni rira mwasi akinyire sibitari nweto akaratina daktari oku na wamweleza kwithimia gwithacia na agwithia kithimi for example yakiukia mbere twita pap smear kwigandawa tira okulukira into kingi kikira barabeta kuthimo ibaici speculum wikairwa mwiri wa muntu wekirwa ya open ikarura cervix kukwikara katiairwa katiro kandawa kararira katirwe kana kitha kemikweu kwina okwitu sport kana kwikantu wona to white to white to thiururi twetu tweta kana patches ukia kuona tu daktari no tuona lakini we mwasi otemeo tuona so watuona no menya process iro ike mwasi oku no ntuki untu yakiuria kiu no turangu kielewa ni kia kuthima na utiriti mwasi ora so rendero ke okiolelia iki mwasi o cancer
itwithira turi o cervix itwithira twinera twita pre-invasive orende kwethira mwasi ou ena tuo mtu akwa affected kana ka suspect pre-invasive lesions to those lesions to wait ukiotona no menya mwasi okwimbi wa mwambiria apyo kuyara olela cia nao invasive lesions orende mwasi ou eneo kana navamirwe still it is another stage obatire wita then nitire to an extent ningire that cancer either ni spreadere ki other part of ki nitire ki part ingi either nitire ki nyumba ya mwana nitire ki nkose nyumba ya mwana ni turire na njira yo ciari uno wa mwene ndi palliative care tukuyukia so itegemeana stage wa metirimira so ibyo tukurikom ibyo tumankua ukiagwithia no kuona we mwekuru kuri ntubutibwa kawinda ndene mwiri oku ibwa sana weta kiri daktari kwa karambi na boeta ate na bukaria na boatathania no twithimi bibingi na treatment ziko wonka itire bora yonekanire mapema yes ibwega sana kwina into nti kondege tu lakini kwina into bibia namba kwa biyetemaga risk ino chia cervical cancer chiwa ikiongerekaga maybe no to mention it achirira tugura chumba kuongera risk ya kwa watu murimo wa cervical cancer yes riski ngwitikia kana tubrabumba utuma wa toni murimo yu ngwitikia no bura turekiri kwari aba twire mtumuka kwithira na arume baba ingi kwithira wina mwana uguciara mwana utikinyithetie miaka the miaka 20 kwithira wina kilosti kulo matamwire ugwa nira twita obesity kwithira wina twita chronic vaginal infection kana what is cervical infection kawa twika cervix yeku kwi mirimo watanga now and then frequently you know etume barabetha be na miri itina inya kana batha be na mirimo ingi for example ya batha be HIV patient babetha bari at risk twira ba kumama na akuru arume baba ingi you know wikeke risk ya kwithira witatia ukiwa ta cancer baraba kumama na arume baba ingi na batutumira condom usine tuwire nira yumbo tuma wewe mtu mwekuru ukabato nimbi thina uya wikiria ku inu ya HIV neo kwenda kwegwa kana ilio na kinyati komenya antu baba nyunyaga tobacco no eteme risk ni kaigwa kinyati kiongereka ije tuwire ke cancer kunyumba kini ipat ejo risk ibikirasia mbatiye cervical cancer tuire ina kimetuma iwatanithia human papilloma virus ino tumatwithia twinambi twina cervical cancer yes it might be there but not all etena inyera yes lakini kina cancer jingi either very key yes lakini either to specific urandekirie kwira muthikiria wa Meru TV ituwire cancer jingi tutitha tukimenya imbibi watanithacia lakini iyi ni yekene yes na bibi tumokuona kwina sindano ekurigiria anabara bataumba kwithira ba si involve kana batamama na antu arume yes anande kiri virus yeje nonto kiren kuona jakio kiomba ko risk mununyo uteombe kwa avoid ni area gutweka you get it from a man kiri virus yes na ikinya kire mukuru tugekire baraba guri nonto baraba ingi ibagore na always uteomba gutumira protection na mukuru for every yes so what do they do that omba ko bad device kiure kithongi kiri mtura ura kwina mtomurume na mwekuru twinara twire ura ukumama na arume baba ingi orio gorina ura oruguri nethe efidifu kintomurume okay virus yeje kintomurume ojo etithira ina that menya igino woro wito collect to that viruses ugojuwa batirimana no bwo collect ka ABCD ukuona so wore kuingia ibyo okay so okay kiure kiuke aku bituma to recommend kinya asi barabetha bena murimo wa mukingo okay akwithira wena
wina umami na nto kwitha ina ntomurume virus yeke tio yorongi so kwena taira pwije ne yingi na kinya ki human papilloma virus tisiondi watanithacia murimo uyu that's why ngwire uroke thene imbingi aka kwina chance kuwatwa ni cervical cancer nora wina virus nini murimo ya yumba kumwata na ngawat so type ya yumba kuwatanithia cervical cancer ni human papilloma virus type 16 na type 18 hiri yake type 16 na type 18 ntomurume no wathi mwaka menya type uti kento murume thithara ngwirire ino motu na yes thithara sina effect kabisa kwenda mtu ukuletia daktari ri screening no etetherie kuthira murimu wa cancer. Asante sana nonto bakiuria kiu nigwa sana muthikiria wetu kwithira kwintu kiumbo tuma nanse tuthirie murimu ya cancer ndene Kenya na Meru ni ntukira kitawa kuthimo screening utebingi nonto weto gwithirwa screening kana uthimwa arauka stage yaku uri nyukambire treatment no withire wina lesions yu kana tu nukuona ni dalili ciayo daktari akamenya na ati akwethere yutete next autrime yukinya stage 1 no tukwina that staging stage 1 2 3 so ayo prevent kuringana na stage yayo ara yuthete ate ara yuri so mwasi kimanto ya yonde ni screening na kurigiria manto yaratwaria kwethewe musiari ditana monoku nawe musiari wewe na mwana utakinyithia miaka ireko mama nto murume na mtu sindano era na sindano era gabura antu bakuisia cia kuiria antu baciara na Kenya nini tuache hiyo tabia mbaya yes utemeambira thirikari omba kuita nyoso wa funding kenda bya kuthukia antu bayo hau utiumbikana so antu ba mtu sindano antu barabe nange urabo yene withe we faithful na wote we sokera ukairi urabo mukuru na ntomurume muaminiane kwa familia na bureke na antu baba ingi hiyo ndio shida murimo juju cervical cancer juu na treatment yes kuringana na stage yuara yuri ibi bitumire mbwire ki mbere nyatu takina stage no tutua kuna stage 1 stage 2 stage 3 stage 4 ya cancer tibaso kwa aronekana ya cancer stage 3 aronekana ni stage 1 na abwire ukuona so ryo kabwite screening itwire for kuinera ni wantu kumea kumwa akimiro lakini amiro abo andekera nonto sonko yake ire arwe so kuna ture kuna pre-invasive lesions to lesions tu turonekana either tuikuo lakini tutakinya kwa stage ya mbere daktari okuwa kuringana nio akwandrawa kana awiki akubwithira property kwina ira tu invasive lesions wa stage nio mwanya lakini no skinyire stage ya mwisho ni ara withara yawa ira tuita palliative care ukumenyera tugenda uthira rwakai lakini with time bakomea tu yes so ende tukareka tukinya to that extent yes so kiuria kira kuranku kabisa kira kia mbere mukira muthigiria twaturiria wa Meru TV screening ni muhimu na nkiemphasize nya thirikari ya Meru TV buko organize kinya twina outreaches tukiasamwa tunapanga to screen ya to betu kwa na nya Meru ya general ara to agwata na era na Grace Park yeah good yes yeah imbira to patinete ne okoro Grace Park ikansa to adimaga kana imurimo orekora barima mirimo sukari pressure nde sikiri last month so for the next time when ngabwetera wegembe na unakuye ne cancer uko tangoja sana igwe sana daktari no ntubakuya mbuga dachi twe mundi kuinamba kwigituringa chenga kidogo maybe migambo yaku ya mudiakire maybe muntora ethiritwe na murimo toyo wa cancer no ntuonete antu baingi nansi baraba ethiritwe
baki watu imulimo oyo kana mirimo eno ya cancer bangi bago baithiritwe baki kukinya muno ti murimo oyo tanyamo yetawa stigma maybe muntu urethiritwa akithimwa kana ena murimo wa cancer mene were cervical ne were breast kana iyo ndera bomba kumwira atamberetwe maruka daktari aiboya sana no tobu na kimuthikirio wa Meru TV urankaua kiri situation kana kimanto yothe intukira twitha tukia device muntu ithira wi positive ukuthima murimo wa cancer no gwithira wi najuo itikiria na wetikiria ukathigatira mawatho yara kuri daktari awike mwanka next level then kiri families antu bara bathimirwe berwa bena murimo wa cancer bukamurio kibo baeni support onte bakwenda support kuma kiri babwe family members bakwenda support kuma kanisa bakwenda support kuma community kila mtu munawe support ira kwenda either ya pia kurea ya ndawa na bakethra bagitura maisha yo tuwapa support na bo mwisho kabisa screening eitare yonte ibwa sana onto bakaitaka bwega sana thank you bwega daktari no tubakuya twarane kinyake gondereke chiu kalini I think tukabangane wewe ukoonekana maybe kinya next week kana tukainamba kwa tukiaragiria kairi cancer ino ngiti yagu na ikaingo tuinamba kwa tukielimisha gantu betu sababu inamba kwa abagitwika by sasa thank you for coming sir asante sana okay salama sana thank you nati muredere Meru TV tukina bombe ukwebegerwa umagaruke dioro de nyamwe wetu screen akengo kamenyera kana kengo gatira tukumenya kewe we na mulimo oyo kana utina una kengo gatwika no gutungatiro kagita kaleo na barabataga nakurikana na ntwarometa balance sorry Nancy pole barabataga nakurikana ntwarume kabadi bamto shindano eno ganko yeko betania nini uchokozi nini umpambirire ndikukalandi ganko yeko bengeresha na nini ndaririkana warikana ate lakini barabata semania yato magaruka tosero ni bambita ni family za kimali tinda bwega anbeta kwa nansi ndogo tono nentuka ya roje